rikobadisana mafungo a SABC upapano Johannesburg twi mafungo malwane nga chino chipinga ndi haya. South Africa will seek to harness global commitment. President Cyril Ramaphosa borora tari vurangaphanḓa ha Africa Tshipembe kha G20. South Africa has always been open for Nigerian businesses. Africa Tshipembe na Nigeria ana bono lithihi sanela zwa polotiki na kha zwa u ṱanganyiswa ha ikonomi kha mashango a Afrika. Zwa u khetha lwo khetheaho zwo tshimbila zwavhuḓi ngei Thabazimbi vunḓuni ḽa Limpopo. Ndi madekwana nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege ndo livhoshelwa nga vhone afhayani nga ri roṱhe. President Cyril Ramaphosa vha ri ḽino shango ḽi ḓo shumisa vhupresidennde halo ha mashango a G20 u itela u khwaṱhisa ndingedzo dza u lwa na khaedu dza ḽifhasi. Vha ri vha ḓo lusa nga nungo dzoṱhe uri zwipikwa zwa mveledziso ya uno ṅwaha ḓana muswa zwi khou swikeleliwa nga ṅwaha wa 2030. Vho Ramaphosa vho rwela ṱari vhupresidennde ha ḽino shango ha G20 ngei phalamenndeni namusi. Lwa u tou thoma kha dzhango ḽa Afrika musi Afrika Tshipembe ḽi tshi ita ḓivhazwakale nga u tou vha ḽone ḽa u thoma kha dzhango ḽa Afrika u ranga phanḓa mashango ane a vha kha G20. Zwo ralo tshipika tshihulwane kha ḽa Afrika Tshipembe ndi u sima vhuthihi, ndinganelo na mvelaphanḓa yo dzeaho. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. President Cyril Ramaphosa vha ri mveledziso ya dzhango ḽa Afrika kha lurumbu lwa dzingu ḽa Tshipembe Afrika zwi ḓo khwaṱhiswa. We will use this moment to bring development priorities of the African continent and more broadly the global south more firmly onto the agenda of the G20. Vho Ramaphosa vha ri hu ḓo khwaṱhiswavho na zwine maṅwe mashango a sa kone u swikelela na zwine vha kone u swikelela. The disparities in wealth as well as development within and between these countries, we all know is unjust, unsustainable and undesirable. Afrika Tshipembe ḽi khou dzhia vhurangaphanḓa uvhu kha mashango ane a khou bvelela vhukuma u tou fana na Brazil, India na Indonesia. Zwo ralo Afrika Tshipembe ḽi ḓo ṋekedza dzilo itshi kha ḽa USA ṅwaha u ḓaho nga fhasi ha vhurangaphanḓa havho Donald Trump. I invited him to come to South Africa for a state visit as well as when he comes to attend the G20, and obviously work will ensue in seeing how best that can be achieved. Afrika Tshipembe ḽi ḓo fara miṱangano swikaho ḓana na furaru musi ḽi kati na vhurangaphanḓa G20. Presidente wa shango la Nigeria Bola Tinubu vha khou fhululedza ḽino shango nga murahu ha u dzhia vhupresidennde ha mashango a G20. President Cyril Ramaphosa khathihi na vhapresidennde wa Nigeria vho amba tshifhingani tsha u khunyeledza muṱangano vhukati ha mashango aya mavhili. Ḽino shango la Afrika Tshipembe na shango la Nigeria ana bono lithihi sanela zwa polotiki khathihi na u ṱanganyiswa ha ikonomi kha mashango a ḽino dzhango la Afrika. I'm pleased to know that this framework has achieved a lot. My desire is that we will accelerate the aspect that relates to youth development. Beyond natural resources, our most precious resource is the large and youthful population that exists in both our countries. These young people represent the future. They are the demography that must be tended, invested in, and have their skill and potential harvested for development and the goals of the continent. Nigeria is a host to a number of South African companies that operate in Nigeria. South Africa has always been open for Nigerian businesses, and this has been reflected in a number of investments
and operations established in this country as well. Khothe ya Magistrata ya Palm Ridge i khou ḓo pfa nga ha khumbelo ya khaṱhululo ya mufumakadzi we a vhulaha mufunwa wawe we a vha tshi mutambudza. Mufumakadzi uyu u khou ṱoḓa u wanala hawe mulandu wa bulayo khathihi na tshigwevho tshawe zwi tshi humiselwa murahu. Uyu mufumakadzi we a swa dzina ḽa uri Palm Ridge Mother o vhulaha mufunwa wawe a tshi khou ḓipilela tshifhingani tsha musi ho vuwa nndwa vhukati havho miṅwaha ya rathi yo fhelaho. We appealing her matter. She killed her partner in a domestic violence issue. And in our arguments when she was first sentenced, when she was first convicted, our argument was that of private defense, that she was exercising self-defense, considering that she was practically taken by force from her place by the partner. She was locked in, she was raped in the process of all that happened, and in the end she ended up murdering her partner as a way to protect herself. And unfortunately she was convicted and sentenced, and we are appealing the conviction and the sentencing because the court did not engage with the fact that she was a victim of gender-based violence, and basically convicted and sentenced her without any of those considerations, did not even consider the report from a psychologist or take into consideration battered woman syndrome. Vha muvhuso wa vundu la KwaZulu-Natal vha khou kaidza uri a vha nga ḓo tenda vhanḓowetshumo ya dzithekhisi vha tshi ita zwine vha funa. Izwi zwi khou ḓa musi tshiṱereke tsha vhatshimbidzi vha dzithekhisi ḓoroboni ya Durban tsho dzhena kha ḓuvha ḽa vhuṱanu na musi zwine zwa khou sia vhaṋameli vha zwigidi vho hanganea. Vaofisiri vha mulayo vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vha vho bva nga vhunzhi vha tshi khou dzhia maga a ndaṱiso kha vhoradzithekhisi khathihi na vhaṅwe vhareili vhane vha khou pfukha mulayo. Fulo iḽi ḽo ṱanganelanaho ḽo vha ḽo khwaṱhiswa nga uhulu fhaḽa tollgate ya Marian Hill badani ya N3. Vhunzhi ha dzithekhisi dza vha dzi sa khou tevhedzela mulayo dzo imiswa dza dovha hafhu dza ṱoliwa. Hu pfala uri mugwalabo uyu ndi wa malugana vhaṅwe vhoradzithekhisi vhane vha khou ṱoḓa u shuma vha sina maṅwalo a thendelo. The problem is that some of them, they don't want to fetch their permits for different reasons. The issue of Transcorp in particular, they don't want to adhere on those processes. The municipality have already told us in terms of the Bible Star that they can't add any other more taxes. Unfortunately, amongst them, there are those who are just operating without a permit. And as government, we can't allow any bullying processes. Lilori le lava lo thiba badanga matshoni lo ita hore ho be na u tsisikana vhuendi. Vhaofisiri vho kaidza vhathu vhane vha khou kwamea kha u thithisa vhuendi magondoni. Nga nnḓa ha izwo vho ita na u vhudzisesa vhaṅwe vhareili vha dzithekhisi vhane vha pfi vha kwamea kha u thivha dzibada. The hunt on the owners of those taxis that have been blocking the roads. We are on the hand of those people that have been blocking the trucks and taking the keys out of the trucks. And we're going to find them. We're going to set a good example so that everyone understands that. And we always speak to them that if you want to protest, do so within the ambits of the law. Zwi tshi hezwo ralo vha dzangano ḽa vhoradzithekhisi dza nyendo ndapfufha ḽa Durban vho ḓisendedzela kule kha zwiito zwa u thivha bada. Fhedzi dzangano iḽo ḽi khou amba uri a ḽi nga ḓo humela murahu u swikela musi ṱhoḓea dzavho dzi tshi swikelelwa. He says commuters will unfortunately continue facing this situation until all the taxis that have been impounded are released. Vha muhasho wa vhuendi vha ri vha ḓo fara muṅwe muṱangano na vhoradzithekhisi hu si kale. Zwa u khetha lwo khetheaho zwo tshimbila zwavhuḓi ngei Thabazimbi vunḓuni ḽa Limpopo. Izwi ndi tshipiḓa tsha u rangela khetho ndovhololwa dzine dza ḓo vha hone matshelo. Wadi dza 12 dzo sala dzi si tshena ndaulo nga murahu ha musi khoro ya masipala uyu yo fhaladzwa nga ṅwedzi wa Tshimedzi nga murahu ha ṱhahelelo ya vhudziki sani ḽa polotiki lwa miṅwaha i re na tshivhalo. Ke no vote fela mara nana ke batlile hore bana ba rena ba ba sa berekeng ba kire mebereko tle. The reason why I want to vote, and it's very important for me to vote, I think those previous councillors were doing corruption inside the municipality. So if we vote again for the new councillors, I think they will bring better things to our community. As I've said, we should vote for the party that should bring
commitment into our municipality, not promise into our municipality. Those previous councillors, they didn't do roads for us. We don't have electricity. Ga go dikgetong ka lebaka la bo corrupt bo bo diragalang mo Thabazimbi mo re tshepiswa dilo tse di sa diragaleng ga rena metsi ga rena motlakase disoriji di thuntse re nna re le 80 mo jarteng councillor re ba teng ba tsamaya ba ire di door to door mara ba ire ka re ga ba bone tshokolo batho ba isokola. We had billboards, we had everything in terms of communication, encouraging voters to participate. We just hope that political parties will use this last few hours until 12 midnight today to do the last minute and really get all these voters out there to participate in these elections. A good voter turnout really gives confidence to the government that is going to rule Thabazimbi, to everybody. Even investors are interested to see whether when elections are called, people participate in their numbers. We cannot allow our democracy to diminish simply by staying away at home. Vasongo tuchira kule riavyo zvino riapatanganedza hafu kha mafhungo a Tshivenḓa pano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Musi ḽihoro la Economic Freedom Fighters ḽi tshi khou ya khuvhanganoni yalo ya lushaka ya vhuraru ine ya pfi People's Assembly, ḽihoro iḽi ḽo ḓiimisela u ṱola khaedu dzaḽo khathihi na zwe ḽa kona u zwi swikelela u bva tshi ḽa vhumbiwa. Nga nnḓa izwo ḽo ita na u ṱutshelwa nga vharangaphanḓa vha re na tshivhalo vhe vha pfulutshela kha ḽihoro ḽa Umkhonto weSizwe Party. We as the ANC can confirm that the NDC has taken a decision to temporarily suspend Comrade Julius Malema with a view to investigate new charges against him based on the comments he made when he was addressing a meeting at Wits University. Nga murahu ha ṅwaha vha ri ahuna tshine tsha khou itea tshine tsha khou vha mangadza murangaphanḓa vha ndi vhe vha vho to pandeliwa kha ligi ya vhaswa ya ḽihoro ḽa ANC. The reason I'm not shocked or disappointed is because what they are telling us now is what I've been expecting. And their newspaper reported today in the morning that we are going to be expelled. Izwi ndi zwine muḓivhi wa zwa polotiki vha ri ḽihoro ḽa ANC ḽo ita vhukhakhi. I think the expulsion from the ANC was a very unwise move. You will recall that Kgalema Motlanthe voiced his difference and in fact opposition to the decision by the ANC to expel Malema. Nga ṅwaha wa 2013 hambova u simulwa ḽihoro iḽi ḽa dziberete tsuku ḽe ḽa thomiwa nga vho Julius Malema na vho Floyd Shivambu. Avho vhavhili ndi vhe vha ṱahisa uri tshipikwa tshihulwane ndi u ḓisa tshanduko vho sedzesa kha u maanḓafhadza vharema vha Afrika Tshipembe siani ḽa zwa ikonomi. In the immediate, we have taken a decision to form a political party which will be called Economic Freedom Fighters. That party will exist everywhere else in South Africa and will advocate for, amongst others, expropriation of land without compensation, nationalization of mines, quality education, healthcare, housing, and sanitation. Vho Malema vha ri hu tshena zwinzhi zwine Afrika Tshipembe ḽa kha ḓi fanela u lavhelela u bva kha ḽihoro ḽa EFF. Mme wa ṅwananyana wa miṅwaha ya rathi Amantle Samane wa Orlando hune vha Soweto vha ri vha khou takadzwa nge muhwelelwa kha u tshipa na u vhulaha ṅwananyana wavho a litsha khumbelo ya beili. Muhwelelwa uyu wa miṅwaha ya 23 vho Phethe Sara Samia vhe vha ponda ṅwananyana wavho nga ṅwedzi wa Tshimedzi vho senga khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Protea he vha 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 tshi khou lavhelelwa u ita khumbelo ya beili. Muhwelelwa wa miṅwaha ya 23 o senga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Protea zwa zwino o no wana vhoramilayo vhaswa. Mme Amantle Samane
vha ri musi vha tshi vhona munna uyu ane khou hweswa mulandu ya u dzhia nga khani u tshipa khathihi na u vhulaya ṅwananyana wavho zwo vha dzikusa. I'm not okay because seeing that guy has opened the wounds. Yeah, I'm not okay at all. Vho Phetesa Rasmia vha khou dovha hafhu vha livhana na mulandu wa u pfuka mulayo wa dziṱhundu. Ramulayo wavho vha rogela passport ndi zwone zwo ita uri vha litshe u ita khumbelo ya beili. Zwone zwi a vhavha ngori ndi kale a nga ngomu dziseleni, so zwino ri khou nyaga uri tshifhinga tshine ri ḓo wana passport then ri mu itele beili ngori u dzula dziseleni zwi a vhavha. A si mafhungo avhuḓi u dzula nga ngomu dziseleni u sa khou ita beili. Hu pfala uri muholelwa uyu o kungela ṅwananyana uyu hune a dzula hone he a swika a mu tshipa a fhedza hafhu a mu vhulaya. U bva afho muholelwa mbo ḓi shavha a fhedza a fariwa nga murahu ha maḓuvha a si gathi. Vha NPA vha ri vha fulufhela uri vha na vhuṱanzi ho khwaṱhaho kha mulandu uyu. Has passed the test of prospects of a successful prosecution. Hence, the prosecutor decided to enroll the matter. So as the NPA, we will be presenting all relevant evidence once the matter has been set down for trial, and the court will decide on the strength of the state case. Muholelwa ḓo dovha hafhu a senga khothe nga ṅwedzi wa Phando ṅwakani. Zwazwo ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshumbedzo na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Dollar 18 rand 12 cents, bond 22 rand 94, euro 19 rand 6, pula 1 rand 32. Mikobe JSE nṱha. Zwibveledzwa musuku ndi $2,549, platinum ndi $957, oil ḽi songo kunakiswaho $72.59 nga fagi. Vhoramimoḓoro a vha nga ḓo tou pfesa vhuṱungu vhuhulwane ha mitengo ya zwivhaswa nga ano maḓuvha a holodei dza khushumusi, naho ho itwa nḓivhadzo ya uri mitengo ya zwivhaswa i khou ḓo gonyela nṱha u bva vhusiku kati. Mitengo ya tshaka dzoṱhe dza petrolo i khou ḓo gonyela nṱha nga senthe dza 17 kha ḽithara. Mitengo ya tshaka dzoṱhe ya dizili i ḓo gonyela nṱha nga senthe dza vhukati ha 54 na senthe dza 55 nga ḽithara. Ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe yo sumbedza u lepalepa kha kotara ya vhuraru yo fhelaho ya ṅwaha. Mbalombalo dza vha Stats SA dzi khou sumbedza uri ikonomi yo tsela fhasi nga phesenthe dza 0.3 kha kotara yeneyo. Let us look at what was speculated in the markets. It's because the marketeers as well as economists and speculators didn't have the data from agriculture. And indeed, when you factor in the data that came in from agriculture, which is a negative growth, 28.8%, but it's not only the contraction that we look at in agriculture. We also look at its contribution to the entire quarter. So you can see that there are other sectors or other industries that grew in the positive and contributed in the positive. But a contribution of negative 0.7 of a percentage point sent the economy contracting for the third quarter. Ana musi mafhungo agumanepa ndanga ndi mudawu wa tevhela na mutsho apa madekwana vhuḓi nda. Ndi matekwana kari mudiravesa nyimoro ya mucho ya matekwana ana musi babiki ba mucho be matekwana na musi kari rabere busoto zikati uni hanga kati pera kutoba hapura bona mimwene ku butsura nga buhari bala pendera shango ya bupaduba bezi ha asimburene topike ya obondize percentiza furaru za mburene kurabera matekwana ano kari mudiravesa machero hone ai wali to chali manga chupombe yoter kutoba hapura bona limimwe kelayo dine ya manda radoba hapura bona na rutsinga korula ruchikoswenda rukodera ngeno shangoni ai wa machero ruchivuwa futo
dovha hafhu ra vhona ile mimuya ke ina na yone iko bvela phanḓa i tshi khou vhudzula ndi ngazwo ri tshi khou tsivhudza vhadzulapo uri madekwana a ṋamusi aiwa kha vha lavhele mvula ine ḓovha i tshi khou fhelekedzwa nga maḓumbu ko dovha hafhu ra vha tsivhudza uri na matshelo ḽi tshi tsha aiwa iḽa mvula i khou dovha hafhu ya lavhelelwa ha dovha hafhu ha lavhelelwa na mufhiso wo kalulaho vhukuma ndi uḽa mufhiso une wa ḓi anzela u sia maḓaka a tshi khou uswa kha ri vha tsivhudze hafhu uri bva ṋamusi u swika nga ḽavhuṱanu ri khou lavhelelwa aiwa mufhiso wo kalulaho vhukuma ndi zwiḽa zwine zwa vhidziwa upfhi ndi heat wave kha ri mbo ḓi ḽi mona ri vhese dzi temperature dza madekwana ṋamusi kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa Gauteng hune ra khou bikela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini na fhaḽa Pretoria ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature ra vhesa fhaḽa Springs a tsini na fhaḽa Vereeniging Carletonville hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 36%. kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ra vhesa fhaḽa Musina aiwa dzi temperature dzo gonya dza swika fhaḽa kha 41. Thohoyandou ndi 39 Tzaneen nahone aiwa ndi 37. hu ḓo fhisa vhukuma phaḽa Vhurwa na phaḽa Giyani samthi ri khou vhona dzo swika fhaḽa kha 40. Bakersford 35. hu ḓo dovha hafhu ha fhisa vhukuma Thabazimbi Lephalale na fhaḽa Vilavila aiwa samthi ri khou vhona dzo swika fhaḽa kha 40 a tsini na fhaḽa Mokopane nahone aiwa ḽi ḓo kotsha ḓula Zangu na fhaḽa Polokwane kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Mpumalanga hone hune ra khou vhona nahone aiwa kha dziḽa dzi temperature dza tshilimo fhaḽa Mbombela Carolina na fhaḽa Mkhonto Sekhukhuzani nahone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 42. KwaZulu Natal nahone ri khou lavhelela dzi temperature ri nṱha vhukuma fhaḽa Richards Bay Ulundi na fhaḽa Vryheid Ladysmith ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 35. musi ri tshi ya vunḓu ḽa Eastern Cape nahone ri khou vhona mufhiso wo kalulaho vhukuma u tshi khou bika fhaḽa Ncuva Katsina na fhaḽa Komani Mthatha hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 23. Western Cape nahone ndi mutsho tshilimo fhaḽa Laingsburg Worcester a tsini na fhaḽa Vryheid Hermanus hone aiwa nahone ndi mutsho o fhisa na khou lavhelela Devhula Kapa nahone aiwa hu khou fhisa vhukuma fhaḽa Upington Kuruma na fhaḽa Kimberley musi ri tshi lavhelesa hafhu na kha maṅwe mavunḓu nga fhaḽa Free State nahone khou lavhelela mutsho mufhiso wo kalulaho vhukuma fhaḽa Frankfurt na fhaḽa Bethlehem a tsini na musi ri tshi lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽa North West nahone aiwa ndi mufhiso wo kalulaho vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng a tsini na fhaḽa Vryburg Tosca hone dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 38. Heḽino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhoṱhe.